jwari joko no kangira athina ja kwijangarira ng'ombe ri jagwa na ale makirie gembe ang'era kwa na mutaratara juu baeja na ng'ombe mwe eria na into bingi matress mandibuti mabati mbeca kwa into mwanya kulingana na biria bigitite ata bothoranitie na mutaratara juri ojo twire kuma gavana riria ari women rep na ntuko ekiumia ibarari kibirichia kambunge kia buri na mutaratara juri okolea nyaju baratumire kanya kau muno kumira mubunge ogichigo kiu rindikire muruithania bakiuga no na gutumirwa na kurwa na gavana na nya akamurujithania na atongeria bangi ja bunge bau atongeretie na bachoka bameneria kinya waziri Kairi Mithika Linturi bakiuga hakuri irio bikogokoro kwa bya msaada bitawa kunyene bigekora kunyene ingi gatutikirie tuigora gavana aragukire ntuko kimwe kibiriche Korogoto muroithania na kuroithania baje toteriti baje totenkima intuko togota na ko bato kauga out ninja keja kwira rendiki na korobo mono ndengavana nacho ekia gavana bombeke bore gavana gosigwa natige ukamata kiberia tamberera maoa tiga goto ndumira ngobo natige goto ndumira kiraru pale Kithoka kwa CS kuna mitemba 7 imebeba michere ya thirikari daiji tokwaria kama guita tokuniana to thirikari bagia kaira tukuniene omwako ogwetwa luse tunataka haki michere nkene komshenza na kuniene EACC endeni Kithoka sasa ile Masubaro maana wamemaliza investigation endeni kwa CS magendo inafanyikana pale hakuna justice nusu hakuna mkora nusu mkora ni mkora justice for Kenyans justice for the poor antu ibarengi mono na untu tabuna ndibu gutumari mo na kinya kawira akirwa no muno nuntu te musiasa ne antu musiasa ne antu na ukaja kuona ugite kawa ne antu baba ingiu antu ba kusiasa ne bategwira gonto bore bo banogagia muno kinya riria president wetu William Ruto aroja kwa noe Uhuru Kenyatta ari ugari deputy president no Uhuru Kenyatta ari president riria ta micemanio muno na Mount Kenya na ntere ingi cia ndiguru Kenya neteka kwa ne antu baba ingi muno na antu ba Uhuru teka bagwira gwa nuntu buria bachora bomba kuthithie ndi batomba nya gavana no weta ageta kwa kirindi gikingi bara baroja no na ndi untu buria bwa banogia muno bakarigara muntu tugite hatia tumuthithia hatia na kinya MCA bakagwatwa ni ugwa muno nuntu na ndeu arari ward ya Kibirichia kwina MCA o Kibirichia witwa Jakubu Mwiri na atikinyagu ndi na manya ati jau aire gavana keja thithia na nya kwina MP o area no gwitwa rindikire muruithani ndio akathithia mucemanio jaju na gavana kawira kuwa rairia antu na akabaigithwa mwanka bakaigua kinya durantu muno elite batemwendete mama ari njirewe kwariria mwananchi muno kawaida na akamuigua nande ageta ethero siasa haringa siasa yu agatiga abamunta cindano abaroga antu bara bonde akwenda kwerekeria bauro mwananchi abotigire mporo ari ku au achokete nande ikyo gitumari muona kinya kiruano eno ntu na kumenya akeja gwakwa ati ya ujira antu bati wewe mpora ndigwa nani nkenge tahatia kinya marano ndo tinya gucoki na ukigerio choka na iria antu bara no bati bo kuigwa kairi no kumenya gutura giagu you take time nandi ne ori muona nyando achi awe ikigitatia ikigia no tunande MCA sindano iretigirwe muntu au indoa MP sindano iretigirwe muntu au indoa CS Mithika Linturi sindano iretigirwe muntu au indoa nande ntubu tumaona rimwe kinya bongo bakigwatana bamugitanira nonto bomantu tajau na ikyo onde mawera MCO mitungo akiona ugira niundo onire niuntito randoani anto mitungo to ndesana kenda komboria igwira mbinda ndarutire kaida othite kurwa hachoka ugani ukandinga tangavana maendeleo maya na ndio akiwa MTF bakondeka barabara MTF bakambi bakaimbi mitungo abateri haruto gitikia majority leader no rio gitikia majority kira mutethagia wa gitutethia ndo mitungo kethoro ikyo gigeta ndo mitungo batetheke igite na ukono uno tara mathabu ya kugita atia ya gucoka kairi nundu no buru endo aici
ukija kuona miaka 5 ikuthira ukaga ugacoka kwira antu bathithiria atia no chetha ugacoka antu bakauga ari ugwe recruitment KDF eja twagwita agira timu era ndarwaga na ngavana ari meo tuthura mutongeria ogisiasa gwita kurwa jeshi bo bajukagwa beta kurwa ugu antu no bakinye 2027 bakwira ugwe wi murui atari ugu recruitment KDF eja twagwita lakini kegite tutongenkara mutongeria okoro komba tweterie into nare bi nore muntu ura wika unenkairo into bia county nwe ti gavana ko mutongeria ura umba ko bweterie into bikeja no bukwenda na ngiana we mzie kama ndio gani kama funga tama mtu mutane uga niyo ndio tulia mtu maru inko dugani ke mtu atakwenda kwiringa ndi na mzie atakwenda kwiringa ndi opera gavana sore tukwandalia tudinambe ndwaije ga kwaria uma ndwaije nkomenya ari kinyite o twete nogetie nenogetie MCA na nenogetie gavana nenogetie antu ba MCA nenogetie antu ba gavana na muntu ule onoginya nkurukie bange bonde imwana inchi kawaida muntu ule antu baba bwirite kwithura bagita irangugi no nete utethia MCA ete utethia gavana ete utethia mwananchi na ikia tumuonerere twari na gavana tukithithagia press briefing ira twari nayo no indageretio umusukuma muno mantu ja kugwatanira na MCA kimwira nuntu nyo akabenda nabo bakamwenda MCA na ndigwa bakiuga atiri barenda kuthithia itemized budget bachoke baite flagship project nuntu batura banenkairo World Development Fund ura gutwire okarika MCA gugatuika no kabangira kira kitu no kabangira ke World Development Fund bethirite milioni 10 mwaka jwa iri bekira bathirie supplementary budget bachoka mwaka jwa iri bekira 15 na icia agitite atia aba bangirite kiriju kiwatuika na 15 million ira ki ward icio ugore MCA ukubangira ukeja na proposal project iri gukwenda ithithwa kiri ward eku lakini wambete okarande bwaraniria na antu ba ward eku nibo gwirite okarika mbeche iri ingi cionthe igatuo kiri budget development igeta kuthithia ira ciitagwa flagship project iri aikwenda mbeca inyingi na iri itiutethia ward imwe ciutethia antu baba ingi nya bate ba ward yu ja cibitari gakwe nene guntu ititethia antu ba ward yu ati no kuona ikeja gwikirwa ikeja gutuika thoko gwakwe nene guntu thoko yu itirio ane antu ba ward yu aki no kuona yu nandi icio igatuo iri flagship project na icio cienda mbeca nyingi nandi ndiregirwo bakiuga kira bakwenda kuthithia barenda gutigira ki budget ira bagakurukia utigintu gitikirio na mbeca ciakio bachoke ne bakuga itemized budget gintu kionde kira gikathithwo gutuika ibaekiritio bachoke bariuga baite flagship project on the flagship project na ndika kawaida ora gutwira MCA athithia ichi account ya World Development Fund no gavana na executive bagatigwa babangire flagship project na bagwe baite yu bekire yu no gavana rira twari no tukithithagia interview iria augire okire bagakurukia mewe bunka ke budget irio na mbeca irio no mwanka bakurukie gintu okire bagakurukia icio tukathithia no tunio nguge wari kio kurukirwa budget nguge gwitu kuthithia maendeleo yau ni executive na ikawira ugire okire bagakurukiria ikio kagitate bauga bate kwenda ruji barenda barabara riu nio kathithia okire nuntu no batere gukurukia nandi no bareona jeka kuita gwikira ward mbeca ciayo bagaitira gavana flagship project rimwe jeka bomba kugitate jeka bomba gutuika gavana akainyirika lakini ndethora buti kuiganu nya igu kugo gekira ward neku no okeja kuthithia kuri muntu we msi muko bakiariria nya muchuina ari akiariria muntu ko ndi basa mutorente ko bura kabura atira muri cyuri barugi batengete 3 million 5 pakuwa chiere chiatigitwe iriganenkera basare ana bara bakaunga form 1 lakini nida to inenkera to baturi tama shukuru lakini no million chiere iche kunenkera ana baba kudongira shukuru that time form 1 biga wa bakiuga basare turere million 3 na nande biga wa MCA bakiuga ibongerere ciakinya 5
itora ikuma irita rĩrĩa munya itora irita tu munya nenkanĩra World Development Fund milioni 20 agacoka nenkanĩra basari ya 3 million iteke milioni 20 ile kĩrĩa itwa kwiza ezete ya mubango joko nenkanĩra ile milioni 20 na milioni 20 ile no basari ile ya milioni 3 kwa bugatigarwa 17 lakini kĩrĩa itu netere akenyiagia mwaka jwa mwisho chiatigire chia World Development Fund chiari chio tigara milioni 10 na basari no uire au kucha maendeleo gatigara milioni 7 icho kawire thire mwaka jwa mwisho no ibo bakorukirie June no athurwa August na mbeca gitari kuma kuna ndicho na bachoka barwa na MCA koguo achoga gwatuika gutwathithwa supplementary budget ya kugarura mantu jariku jau mwanka gwatuika mwaka juga jwitite kuthira na ndi July ya mwaka jwa 20 jwa mwaka muthiru na ina ndi tu mwaka jwa iri jwa kithirikari juna ndi jwa bekirire milioni 15 yes chia World Development Fund executive bari tanguge na milioni 3 na ndikumenya ketha bari go ibongerere cia kinya 5 bange bari tanguge na 3 nuri mene bonde bari uno takomeno 20 no ngakawara tokete tu memsi bari go chiere bakomeji 5 chiere chi anda bachukuru bakunga form 1 na ruga bajiti atomeka we msiba kwa bonde bari nande anga nkaboreria kethro cia tengire cia basari ile milioni 5 kana ni 3 ore itora kana ibongerere cia kinyingana 5 no nto MCA bauga ibongerere cia kinya 5 lakini wetoka thero executive irita nguge na milioni ngana 3 ile itwire ko tukaboreria tubathuranire tumenye kethro kama tuthingatie tumenye ki budget yo kama imbio ya gitere ate yekiro kulingana kumudhora njugu ituge supplementary budget kuretwara kiri bunge county kenda bakurukia be MC no twatikwatana na ngava no bare kurukia supplementary budget no bare budget supplementary budget no bare kurukia yes lakini budget ile yongwa me supplementary budget ikuga atire ibo akurukirie budget mweri jwa June no tuire kurukagwa onto mwaka jwa kithirikari jwa mbere ya kuma July tariki 1 yes ya mwaka junge jo thingatite June tariki 30 onto mweri jwa June jo mweri jwa 6 jwa ntuko 30 nande bukeja kukurukia budget ile June ya kwambiria kuritithwa nguwe mwaka jwa kithirikari jo kwambiria July bwa kinyamo gukona mantu jamo bwa kurukitie ku mantu dange jaumira yes ja kwenda buchoka kairi buchenji ora bwathithitie na ndi no ntutigi tare kuthoma kwa budget kana kureta budget bureta ira itagwa supplementary budget yes kureta supplementary budget ikuambua ku mbeca burerigirite ikeja boibangira kiri budget na itereja kuno mwanka buchoka kairi kuga hatiri kethro mantu jau jakathithwa kana jatithithwa kethro jakathithwa no mbeca ira burerigirite buthithia na jo iteori ikauma ku una njire nkwe supplementary budget ikua twite iana tunyanyie iji tuongere iji gwikyo mbeca itereja kana kwi mbeca ingi cieja butererigirite na itera bangiri uri ikathithwa na butetumira mbeca itikurukitwe kiri budget na ndi buchoke buge na ndi mbeca ikwija kwa tuongere mbeca na jakina tuongere mbeca na jakina kana tuthithie gintu kingi gitirari ki budget inerea gitumire mbeca iriku ici na ndi supplementary budget no burege ukurukia jobure MC yes bware gukuruki kuonania budget ire nkuru no yakaritithwa ngugi ikarita ngugi nikona kwe maendeleo matakirutika bantu una ndara bukwendo change ne obuti abo arega budget iwe ichinjwa abo arega ichinjwa ntubugera no bugere turenda tu ngabana ana tu turi antu banene kede bandambe chichikiro bantu ane tu bichite ana chigwana no tu dori thenwe tuti yes na lakini neono kumenya rimwe supplementary budget iliomba kuithirwa kiuga atiri tuongere mbeca cia barabara ichi itite kuthithwa wode chenu buri MCA ko bumba kuregana ne atia na itite utethia antu benu ndukuona ukethirwa bakiuga no menya gavana
atina kungi kwa kuthithia maendeleo tiga kiri ward iu cie county iu kethoro ithara kanithi i ward 15 ira cie thara kanithi kethoro i county ya Meru ward 45 ira cie county ya Meru ku maendeleo jara jonthe ngavana omba kuthithia teka kaja thithia ruone no ward ine na ward iu ina MCA ote MCA ukuthura maendeleo jathithio ko hai na igo batire kurukia na igwa gwirite okurukia ko ngona jamwe bateumba kugitatea kurega na nyabo arega kiria bomba kuga kiria ki budget ira batere gukurukia i budget ira itagwa ira budget mwaka jwa thirikari ya financial year iwe thirikari ira lazima kurukia iwe lazima bukurukia na nyabo karega gukurukia kwi ira gavana etikira gwa gutuma irathithagia chungugi kinyethro butakurukia lakini gukurukia hau ko mbeca imwe abwirite atetumira tionde ende ko imwe watho bomwitikiria no atumaire nya budget itikurukitwe ende atiumba gukurukia atiumba tumira mbeca cionde ketha irwathimiri mwankara atiumba gukurukia kenda gweja gutwika MCA bakore gukurukia ate ngugi cia county itirungama ko mbeca ire itikiritwe tumira lakini ka mbuge atiri ni ndaskumite bu muno nuntu ndona muntu uri ugatethia Meru thaiji tiga siasa ire nuntu kira kiuthukia Meru thaiji siasa ire ikuringwa siasa ire ikuringwa mono cia antu bara bategete 2027 na nate bomba kubanga siasa ciao thai no kuona na ethero gavana na gutegera akona atia na atiomba gucoka kairi 2027 na kuona bo bakwenda umuita gitene kiu 2027 iu bau na ndibo bakwa mantu tara maingi ja kwangaratana thaiji na bau bo batikuria ngugiro rega gwitika ira gitaborea mwananchi ararega otetheka bunkake muntu gutwike siasa ciao ni gwita bwega no nyathukie kethoro kuthukia ikugo mwaka gi siasa kana ikugo katharia mupinzani ou akwenda bapingana no gi siasa atiuria nya wananchi akerwa gutwike ote maendeleo ya karika Meru bunkake na siasa cia 2027 ibu auga be inene muno jabu bo bakuthukia na ndu ugaita siasa iria kira kiumba utethia iu chikamba kwemerwa kira kiumba utethia Meru thaiji ingwataniro gatigati ka MCA na gavana muntu bakagwatanira baitire antu bara ngugi bwega kethoro MCA nywa imutongeria na thuri akura na jarera antu akabathithiria enda na ijo jatumire ndire antu bamuringire kuri kuona ni betekiriria jare kou bwega bakiritanaria ngugi ya gavana kenda mwira gavana tutithie kena tuingi ora nderite antu nkabathithiria nuntu bu baringire kura na ata karanthi na antu baba mwira ni tukwenda kena barabara na ethithwe nuntu gavana teka omba kwithirwa agikara ward cionthe na nyethirwe na ward administrator na sub county administrator na town administrator antu bara ne ariti ngugi bawe batirimana no ikumagara ya muntu ringi stima yes sir yes madam yes your excellency yes no bala no bale momwira mantu jamu nuntu ne ariti ngugi bawe lakini MCA nuntu kathuria kura atire mo kumiria gavana mwira gavana barabara ega aturithia uria kari ya aturithia iu buru kiriro kiria antu bene ono igato lakini ward administrator no kuona jeketa kwira gavana aturithia taka mwira yes sir no na ndino kuona na nya ward administrator buku na bate bugwitaniria ngugi bare amwe kenda antu betu batetheka into kira kiumba utethia antu betu na inyenene ingwataniro gatigate babo bairi ndo atia gavana na bau bange bakwenda giti kia gavana no aruja nyari ngugi ne na timu MCA lakini nabo bana nabo bakugita bara bara nabo bakwenda kumuita 2027 bakomenya atia agita ngugi na MCA mantu ya mubwira na cia aite ngugi na siasa mwake kinya babeja barita kire MCA bara kenda baba muntaga sindano nyaba barwana hai gavana na ikiatu mwigirwe nkiuria MCA mithiaro nyethora wana kurita ngugi na gavana ndamwira ikethora bau bangi bagutaro 59 kana 58 ya baria ndaborie nduntu bateha igore bwena atia MP nuntu bara baingi MP na ba CS na CS nuntu boga ibobo anene ibobo bera anene bobo bera boba gira maendeleo kiri president William Ruto utikarigwa barugitanwa
lakini ugugira maendeleo kiri gavana uri burwano Kawira Mwangaza muntu uyu akagita atia akwira rwana na munene uria kugira maendeleo kiri we lakini wati kurwana na munene uria kugira maendeleo jawe kiri we good na njire nkui kuga atia menye kwari na mbiti na mbiti na kagitojo bugeta atia kajugo na kagitojo na ndi ututare ngino uri umurugaira kwa ubonde ba karibu ga muno ntu bena ngino ko umurugira na ntuko mo era na atia omuntu ete ora ngina abetekaniria ba discuss ba thiria mbiti yo eta ora ngina kagitojo antu ageta kuro geta kamuitha ogendere okarugira kamuithite mbiti yo kayo chenga kagitojo agotinyara ikarimbonora agotinyara mbiti ekarigara na ate ninguchenga ninka nawera kunora wego gakunora itoragie na itwetekaniririe tukora eba mami barabara turugaira tukagita ate tukanora tirio mbiti ejere othingata kagitojo ntuko mwe kija ejo kethira akaithite ngina ekaruga akarugaira na ndeginya bwe MCA bukenda tuika mbiti kinya bwe rwandie ni bukahore na barabu kugia tongeria barabu kugira maendeleo kiribo tige ni gutuika mbiti menye ni MP uyu nuntu ate kuura Ruto kwanza ngondo ukwira za thirikari nene watara mantu jare thithitie county Emiro na county ya Tharaka Nithi ikagita kau president wetu akara Nandi William Ruto akara gitene county uchetu chio ijiri utigintu kitha ukithithitwe tonye muto nimo utigintu kitha utiga jara Uhuru atigirire jenderete mantu ja meru jeje ni thirikari ya Kenya kwanza ijo tejoburu lakini kugo MP bebaura lakini MP bakwira we ndio tocho ni gavana ego komenya okuteito nawe nandi gavana no atwe kureta maendeleo wodi ne ku eje oteku harete ari wenka ero ikawiro rathithia te MCA na choke uge ugo koruja nwena no kubaretera maendeleo no kuona je kagi siasa ugo ri au kairi turona kugira siasa andi ni 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 ni